attend. Jesus Christ heals you. Bishop Joel Desir. Jesus was resurrected from the dead. I come to declare the decree. Kepebersihan do tadaw minggu, tadaw pinatak do kinaingan tama dari surga, tadaw di manak toko do kasivatan, do menumad, do sunduvan, do bos daw, moy do temoy mo o hilas, o koduduvo do toko, kohidang o pemusavan, om kapantod, o ketumbazan do toko doy bos do kinaingan. Kadi Tuhan Jesus minabos. Okon ko lolotih no o kapasih do Tuhun. Nga tikit-tikit bos imikot tay kahumabus mantad do kabang do Tuhan kinaingan. Bible no penuh no bos kepogo hungungan mantad dihusod tabitua dotama tabinay ko ngavi sunduvan no po datuhun nga poim pasi tomay mo sundungi pemah do insan tadaw ititinan na toko apatay om gumuhi vago daw bubuk na tana tay kahagit. Nga, itino po koduduvo om sunduvan na toko nga aw i apatay tu poim pasi salajur. Nah, insanta daw kotaguvang imay iti koduduvo toko day pombangan na kinaingan tama om di Kristus. O mitinoy pinasuat ni Apostol Paul do kadiaho tu itikon pembibisalaan di Kristus so viawi toko do man intangay do montok nunuh toko moy do toy iso do toko kotoy mo dado nunuh inakapatut isido iditinan poin sudong doy nuno na po inay man di sido avasi toy talaat pagano no toko kosivatan do tumongob mantad so viavi do doso om kinahasan do toko tadaw di bayna mokiampun om mokihiyong do tama om kanaw no mangimvogu diti so viavi kay maan na toko. Moy do tomoy mo do tuhid om avasi o koboboso kopamusavan om kalalahano dititinan tu iti na ikapanak do konsikaan ginavo do kinaingan tama do toko day surga. Belakat grasya ituan Jesus Kristus om ko ginavan mantad do kinaingan tama do toko miampay na dadiyaw om ko hominan so viavi idsuang dengan di Tuhan Jesus Kristus ikinaingan tama om tanak om di Spiritu Sancti. Amen.